지순이 꽃하여 파이디슨 동말나 슴사사 뽀로 빈디슨 강발나 Nai tong na ranga khabai khubai kumlung Baptist Church ni joto leader te dikon ra nong no hambai ra muchungo tar nai tong ni pai thak ra nai tong srap cha jora na nai kumlung Baptist Church ora kai to ni koktos nai tongo kai to ni sam kai tongo abori bising dikhai sini ini 19 indigenous festival sini indigenous borok sini chamu numo aborok na di kaisa festival khaikya o festival news cover khaina bagai Sarang Jati and Kumlung express the flag hambaya on behalf of my Kumlung Baptist Church I really thank for their extra mileage haikeno norok jotono je nai tongnai ro akok sana muchugo sin chamung pandana sing khai blai khai kha tong tong tam ni hingba sing saimano sini identity crisis klai toka sin chamung nungmung kanmung crisis sing toka tam kai sung wanchuka ne sung top hani baga umsaji samung ma khaina nango khaina na abon bising dikaino kaisa chamung ter khai sini je chamung tong hangjak penjak ijak jatra pot mosla rok tongoni batima mosem tong donia mosem jatra pot item fokus kaya kabang masikla cerai rok tongo boro amani no nudia o program ni bising tika bong simbong no hunuka boro bong ni life o silungtu boro bong ni life o boro samungo tepai manang tu o jaga sinteba tong taka sini borom genang bike rangkhol o orok phai manjak khaja amon log lagi kumlung association ni pastor roton bo phai manjak khai ma pakai simplai ke khabai angkok kecana muchungo youth roglo sirungina di life o samonga tong sin culture je sin chamung kamai tong aborong no toro expose khai di buchang re di tai nokra sin tipra ani phaina nokra roglo toro o chamung bai pali khangka photo guma simi muti maya chamung chama bai jekunu borok muti naran nai tabu je 19 indigenous food festival je palaija pheman eba til sikon jause abo bo business ni palaija ke 19 বছর শিকার অবরাত জায়গা নেই that means calculation payang okay 19 years tabu je food festival tini palaija ngon abong ke bo thayo tabuk o jaga ka kumulung dukmali hati bisi burum da o thayo palaija phayo yes sing bisi burum o thayo wasu suka charge ro ke tini ne je food festival o kulpuro busuro kutung kana eba bo thani ro pai kutung pai Sini Kumlung Baptist Church is the member of more than 400 plus Giant Mother Church, Joy Govind, the guys sini ADC staff, ADC officers, our Kankata, Kerenbar Hospital, and other chalai. Kang kaisa kok kejar muchungo, oh jenai tongero, sung. Somaj na do phana develop kainan kai, norok nongni am chayo. Chikonung to kotong to it doesn't matter. Let us bring change. Omti food festival organize kai di kabang